Tuni isay diu cho hi a hi le leisi na dam len pen China a dam thupi ta dan khat thu ana sei u hitin hi chi dam hi leisi na mi him ten asim le a bol do hola a thupi pen le ana spen loi khat a hi in 3 Gorges Dam hi hydroelectric gravity dam ahin Zhenji River Sandoping Jiling District Zhejiang Hubei Province Central China Hubei a dam thupi ta khat ahin a hi 14 December 1994 kum achun ana tin pan 2003 kum in ana chai ana hong do a hi China sum in 203 billion ana loot in hin la US dollar in isale 31.765 billion hichi Gorges Dam sim na ahin ana sulut a hi 6,000 km sang a south zo China a Zhenji River hi China se hilau in Asia a dinga South Pen River ahin ichi wadung hi China a west langa hungkipan ahin China gam kim khat lang zen pi ahung long in East China Sea a long lut wadung khat chu ahi 1911 kum hin go ha ta in ana ju in ahi le Zhenji River hi ahung le hatan ahi le akom anaiza in tamta mihim chen in mun ho ha ta in ana susetan ahi hichi thil su chun mihim tamta ana su kha le jing in tuile chun mi lakni wal jet in ahin kho ana san ovin an thi lovin ahi mi lak izat ham khat in ha sat gen theina sata in ana tho ovin ana ki sukha vin ahi 1931 kum ahung lungkit in go nasata in ahung jukit panta na hi le Zhenji River hi amasapa sang in anaso jet de in angai ma bang in mihim chen in ho amasapa sang in ho chen anasu se in ahi agam government in jong hi thil so tuilet chu alona ji an he povin ana boile jingun ahi tuin achup asu si chu an hoi sel he jing in la thei khoi theijin khat cha an koi pon ahi chukit le mi lak sang som thumwal jen hin khojong an bejin ahi hiti chun kumsi in hichi Zhenji River hin agam sungu an su si set jing pha chun agam government in hichi tai lo adang bolding an he pon hichi chu dam so ding tui pi chu tinding bo chu last option chu an hita na hi hibang a len le sauta wadung tui tinding jong chu bailamta a boljing the an hi kit pon hi la hasal he jong le hi chitai lo chu adang bol thei ding dang pon a hi Three Gorges kiti dam hi 1994 kum chun anapat u ahin anatong mihim chu sang somli ahivin 4 July 2012 kum chun fully functional anabol uvin ahi dam hi world largest ahi to kilon in world concrete structure zong ahi kit in ahi hichi mega structure hin 2 crore 80 lakh cubic meter concrete loot in ahi expert ho seidan in hichi dam sim na concrete kislut hi gamniao Switzerland ho tabang khu 2 inch in kilhejo in 13 ana phung do un ahe hichidam hin tui izat adol ham ham itile expert ho seidan in art jong hi akipei oingan sa choma pang ahe tin ana sei uvin ahe chukile scientist ho seidan in monster 3 Gorges Dam hi 0.06 microsecond in angan sa slow sa 18 zong ana seizuvin ahi dam hi leisi na dam len pen ahin chukit le por plan len pen khat zong ahi kit in ahi (32 powerful turbine generator ki to kit ahin 22,500 megawatt electric generate ki bol ana hikit in ahi hichi meiwa electric kilado hin China khopi sung 60 million consume abol ahin ahi hichi dam o masang hin tuizin hasa na linta ana PG ahi in hinla anatin patgot na wahin kum zakhat lang masang in hichi plan hi ananeju ahitan hinla agam sungu boys in anapan theji povin severe war chule political problem ho an umji in anapan theiwa apo ahi
hin la chai nan 1994 kum chun ahin pando thei ham movin ahi dam hin tin pat kit uvin ahi le boina za chom ho ahin tu pan kit uvin aji chu dam hi atin uwa ahi le mihim chen in mun tamta to kha ding ahin hichu ji chun mi lak som langwal jen apo to ngai te ahi je in ahi hichi wadung hi atin masang uwa chun 700 meter ahin tin chai juvin 3600 meter in alin tan ahi hitabang a lin dam tin phat chom na tamta umjong le hin la nature thil so masang inwang pel thei imacha pon ahi iti ta lo chun chaina gam ahin dam ni jong po ke kha ana hitan ahi 8 August 1975 kum chun Hinam province a dam ni bankeu le simantan hi huile go hat walje in a level ana pozo pon control abol jolo phat uwachun ana po ke in milak ni le sangsom li waljen ana thivin chule krol khak waljen mihim ana ki tong kha vin ahi Three Gorges Dam hi wanoiza dam len pen ahi na to kilhon in iti ham khat na wangsi na hin tu khatale mihim izat ham khat hin kho hi beite ding ahin ahi hin la seiding tamta omjong le tuni adingin hichan hin ana chai ju hitin mihim ki hi in sei hills sa hil umte ding ahin ki he thim to hitin subscribe bolo lai hon lungsi te in ana bol u hitin next video hungkit ka sin ibon chawin namun che uvin pathinin e pijing ta hen ki pa